Pored Novog Sada, evo i Subotica bi možda mogla da postane jedan grad u kojem postoji područje rada kultura, umetnosti i javno informisanje u srednjim školama i taj obrazovni profil likovni tehničar, za kojeg ima interesovanja. Politehnička škola je bliska tom obrazovnom profilu, jer mi već imamo tehničare za oblikovanje grafičkih proizvoda. Dakle, u našoj školi radi 6 akademskih slikara, vajara, sve u svemu. Imamo kadar, a imamo i kabinete koji su za ovaj obrazovni profil prilagođeni. Nadamo se tom obrazovnom profilu i jedan novi obrazovni profil na području rada geodezije i građevinarstvo je tehničar za održavanje objekata, jedan obrazovni profil 4. stepena sa dosta praktične nastave. Neki ga ponekad tako pojednostavljeno nazivaju hausmajstor, mada nije to baš tako. Dakle, jedan obrazovni profil koji nudi više veština iz nekoliko zanata.